Alright, nyuma ya kumuramura iba ikomurika magatheti nande tukaithira tukiorokira kirirwaria rwa bata MBEU CIACENE majenzi CIACENE ayuthi CIACENE mutazamo yo yuige mogaruku na nijari kuba kwenda ndigorone tukaithira tukiaraniria na Timothy KIMATHI urakiriba moijigene ya baba yao akethira gitutariria yige ayuthi baraba itonyetie kiringurumanio cia gisiasa ne musiasa kumantere cia karama nio ne gishumbunge kia Tigania Eastern beto akabu MUTHARIMI goko ni Meru TV. Thank you very much. To live Facebook at Meru TV Kenya, YouTube at Meru TV Kenya. Karibu sana bwana Timo. Good morning. Thank you sana KABWI. Niko sawa. Anke thie murithiri o Meru TV. Na mwire dhire karibu sana. Tuendelee thie show wankamucho. Marito mbeto Timothy KIMATHI kuma Tigania East constituency. Yeah. Na nontu witonyetie kirisiasa ti kawaida MBEU akwithira aitonya kibara kwa kibara kiri ngurumanio ya gisiasa baba inge ni bethirite of course baginyeria magaruku nyago kirokira mitandaone ende tibonde bagwitonya kiri gushwa iti vya gisiasa. MUTHARIMI kwina gintu kira giatumire oni ntonya CIACENE na kibara na ntonya ntiukira kandonere ndukie tu MBITHI every musiacha arukira mtu omunene miaka around 50 around 40 na toa ile ndukie MBITHI utindukie MBITHI utedhuka toa ile ndukie MBITHI kiuteseka hapa na pale onda ilenda wenyani no MBITHI ndi part ya ndukie MBITHI baraba mbekia kwa youth babangi da ilenda na muyuthi ko no awetira ate kona giteo kinyanda ilenda wankara wa makindete no tikionga kira wankan ndo ai mwanka mucho. Thank you. Na akiaria goro MCA wa municipality kale mutethia kibuko na rogire kwina mu ngwataniro ya tongeria county ya Meru akigweta inyangwataniro ya gavana Mutuanto Ethingia na senator Kathuri Muronge ende akioria na ngwataniro itweke ya kiguni kiri akari ti akikiri atongeria eninya akari baone ngugi kiruteka mirandi ya witi na mbere ikiruteka nara mashinani ground ne karama ngwataniro ene dirite iri na kiguni ya atongeria Meru bura KABWI araugire goro na araugire sauti nja sana lakini tira twitire tokarandi methene twitwindia mutu kiromba ngwataniro titwinde tumara ura twina ngwataniro twinde tumaha twina mitire myanya ntomba kuwa ngwataniro ura koiro ire ondene Meru County irioki atongoria bonde nondo kethira ngwataniro ire okire atongoria bonde irio ndene ya karama tutithira tutinyuma ndene ya karama tutithira maruru yara yari itho konto yara ikaramara ukona ni mwekuruna ko kwina mtura ko 1500 pa kuringana chiacha chake araire 500 kuringana chiacha ire then otiri mama ndero yara to na yote so oni ndenda bura kwethira KABWI araugire kukwethira kwina ngwataniro ina kiguni na ngwataniro itina kimenyano na ngwataniro ya uma no ndokwa itina kimenyano no nto atire me akaramatu tinyuma ibyo tumambua ina kimenyano na no kuona MCAs bangi ba na ngwataniro baraba kusikizana no tukethira MCA to na kusikizana na babangi nya akethira aka aisa sawa ende ndailendo kona kiyo kimenyano no to karande basikizana bwega kana withire MCA
omochio kana munene omochio ikilethia ataikusikia na TMC wenu aikilethia Daelia MC wetu ethera ikichongumu sana nanto bwae ni dictator bunene sana ni bibio tumaguo ankugo uno nturi ukethire no ngavana mutuma go kegete oni andonere everyone aikinyanga akenda maendeleo na MC aketana MC akiwa ondenda maendeleo ndenda kina lakini MC wetu ataita ngavana kinyantu kwemwe jathikira kiroga antu ba karamora bakua ninge na atio mukiria kiriro kia antu bawe meano kwithire ngavana atio kinya indi we na wikia mobatu na mbatara ya barabara ending kwenda kure kiuri yo tokari bandai ari daire idara kwari haya kwenda kure kiuria kiuria kiranga kuria ngavana ititie wandie na thu kama ngavana ititie kangeta inagilukaira ikarama na te ngavana kwithira ati kuona kanya ga kuya karama na akiona kanya ga ukiluka mbere so that means MC urare araura no saliti antu bakarama kintu kembere number 1 utumbo mbera karama kabatu tukithura James twathukirie no either katonere actually oninda mu campaign na onindone nombe kyo tutethia tukia kwa ile sekta ya health dai omba kuibwe nyanto bamwa ati mirimo ya kolera yetomi no ntubo kwithira marure yetu yena ruko otibioro karama 1 irurira rira otikioro inyambiche iria kioro kiu gyaki iteria munya lakini actually kugethira no kaumpa kurita mbicheu o au kamiona mutharimi o maka nukuibwa number 2 inkona barabara ingi chama MCAs tikenjo iga kinywa smart sana na iga ekiro maram lakini dene karama biche iria otekyo kinyambi turia barabara era aenjire eitare akawira ira kawira aenjite arewe personally kawira ite akamoni enjire era fight enjire kuma barabara egoto egumira akoke mwanka ikathilon koke nyariko karama nyume karama market barabara unio yonkaki ewengi nonga ya mheshimiwa Mporo ira mheshimiwa Mporo enjite amikinya smart ira itite mwanka karachi karama baranga karachi na tuke akoya rutere rurungi actually dene karama 1 dene ya Meru County karama 1 ibadu to nambe muicho in terms of maendeleo MCA urareo atakinya one day ata single day kurama kwaria mwananchi o karama mwira ni onkwenda u na ni kigo gikiega kia MCA wenu no mtu atithera otibwa kuruta kwi kimwe ona kathitie bwega ni kiriko ki oni otikyo mbonete tie tian kumuthura ko tikyo mbonete number 1 kwina mtura kaumete kirima mutharimi kwina mtura umete mula inake tochwa mheshimiwa James amwira ni unkwenda untethia kana kokoa ikukariu karama 1 tutina ofisi ira tumbikia wita tutirima kinya mtoke ofisine tumwa mtokirima kana mto wa dhuria kama mto wa mula kana mto wa mukoiro eta mwira atiri onikande ya kona mheshimiwa kenda antethia kana chindi yetu ni kariu nau na antuba mukoiro rwa ni bari na matheta yegi barabara ya mukoiro ni bukuri kana jare nguto tu oni kwenda kwira atiri
nontu mea actually inteto iro ukona ukuibwa nkiwa inteto irio na inteto onete nya newsine barabara ya mukoiro yes nyatere uti barabara irio bana ukona rira kurire onto rira kukura kenda ana bakila bairite skuru mitaro itomete to ikirwa ndaracha na riu county government ya Meru ni kwethe lokitite becha uwe mutharimi batu turi akariba karama itofaite kwethira twina menya oni nya muntu agenda mbona mbona kwetu nja kana ndina nya araura nya business ya kweri lakini mheshimiwa James tutinara tukaeta tumwira James mheshimiwa wetu itukwendete ndavuthirio riku uti ofisi karama wanda MCA lakini weta wandingi no trim ofisi cha MCAs itikuendelea ofisi ile karama wand inaripangwa nili hawa mwene nyumba nali hawa ili hawa ikiritangu iriku bechi ili ya nyumba irari tutiro ni ikebela ikaeto kubwithi ikasponsor nya mwana omwe ikamurere school fees na tukiariri mantu ya iye ngotaniro na of course ngotaniro ya tongeria ma abunge ba Meru ni baithirite bagithilo nkagunto ba kiringirande baithirikare ya Rais William Ruto na Professor Kithure Kindiki indi kure bamwe ba tongeria bakwithira kidogo by skeptical mantu iye ngotaniro ya tongeria kwithira kiabata kiribo kuringana na uge bwaba bare na muronga munkurani ni kuringira thirikari ndebe onto baithira bagitariria ni kiriko na kiriko kithirite gikingwa ni thirikari unajua ankore thirikari ya national na sana tuchoke na kiria bunge betu ba Meru County. Actually maendeleo yara tona ya manene iki thirikari ya national ya wambunge nonto nkwenda ni kwa example na Meru na rira tukia kwa iliana mbere kabisa ni tarea nkiromba withire kirathimo silent nonto bwa kwangaratania rwaria tarira ria kwari na mtu awitwa Gachagua Gachagua aende deputy president oya kwa every list ikiya ya maendeleo ya mwana kuandikwa yethaira yu igitena yethaira yuma yeya uteyo ya umaira kitha maendeleo ndikwina tupiriwa mbali lakini toya chindi ya the time Kindiki ameingi actually Meru MPs ba Meru bethaira bakario batayo kana chindira betete atia bari Gachagua atenda ubathikira tukuya kinde deputy president urai kutha Kindiki actually iroronere Meru badi oriko MPs indi ukweba kiori giakwa gotenereo na abunge ni bakoringira ndebe Kithure Kindiki bakimuyeka ya umwe wa Meru wakiuga is part of the community ni mwana wetu kuringana na miario ya abunge indi bamwe bakauria na ngwataniro iri na kuthirunga kuri ni kobata iri kukiri mukari kana tu ni matemo ya siasa already kwina maguni kwina kiguni na ikyo kirokona kwenda kueleza bijite gikwira kwina kiguni kinene muno. Number 1 bakuringira ibo support anyao ningo support mwane tokende kia president 2032
Hata wanakwenda kwa president Atukatai atirauga. Lakini ni njia ya kuonyesha atakuwa. Number 2, kuonene kwina ngwataniro. No ntungwataniro ankwire utimia kwita nyukwe mami utheri ate ukusupport. So maendeleo ara maingi ukona Meru nto kuona MPs baiki nto kimwe ya kumania kindiki. Ngwataniro ya tongeria iyo maendeleo. Meaba wengi bakiwa maendeleo ni kwithira kuri na kuingwa kwa wirane bwa Tharaka Nithi Bridge, ni kuingwa kwa wirane bwa Dual Carriage, baba wengi bakiwa ni kuingwa kwa wirane bwa level 6 na kadhalika. Indi kiriwe witina mbere ni ngwataniro ya bunge. Ngwataniro ya bunge baiki nto kimwe ba support mwano kenda tuendelea kuona development. No ntutukia kuria kumwa support inya maendeleo tiyo. So na bayarengi realize bona uko nyuma ona Kalonzo nari nani nari deputy president. Gachagua deputy president. Ibitonere Meru tikyo tonere yeta chindira ingi. Ukai litera Kibaki ura hari deputy president maendeleo yeta yura. Ruto deputy president yo nani Uhuru maendeleo yeta yura. Meru tutia oriku. Lakini abunge rira baire kurealize bamenye ndi batui bwega murungo totethi na tukona keto atuka support kende nyeto tutate. Ibi ukona Meru every time every day ukona kwina change. Na otikintu kingi githera ki sawa ya kwithira nyanja igwatanirite no ntuiro maendeleo ya umaira ya meya. So ambunge bai sawa. Na abunge bari sawa, Meru turi na byama bibinge byage siasa. Tige mwe tibiele tibithato. Kuri na PNU, kuri na NOPEO, kuri na UMP, kuri na BAS. Bionde byakuma Meru. Tukitegera mantu yegie byama na kyothegege siasa bura bikuibangania na bura byandite merinkenda wariria mantu yegie mbeo mbithi bura mutazamo yo mbeo mbithi yegie byama muno bya county ya Meru oriro kiama gikuiringira ndebe kiri kiama kia Meru kiama gikiringira ndebe ayuthi na mbeo mbithi baithire bagishiandikithia mtazamo yaku ikonia karata akagi siasa as we speak tuna byama bibingi ndene Meru tuna kira kia launchirwe on Friday kitwa kafa tepa kwina kiama kia NOPEU kwina UMP kwina PNU kwina DCP DCP tia origin sawa but chama ni Meru ari chairman ti Meru ni organizing zone secretary iti Meru tukia kwa ile byama bibionde kiama kia Meru ikimwe buri kiko kia NOPEU kiu kiama kionka kiambi kia Meru na ikiama national na kitiari muti imweneme imtome na Meru wengwa tukia kwa ile kira kia youth kira kia launcha wa Friday kiama kira nkumea mkuma mwanjio akio mwanka thai kia mwiko no kumenya mutongeri wa kiama kiu kia mwiko aitawata ti Lawrence no Lawrence ke kiara ura ai indi no mea okay make a claim lazima substantiate nonto inyo ke asba kwa MCA okaruta uge kana ugambi kire flow ya county assembly lazima de na kiama kira kiriandanga Meru county governor ndi Meru county governor imweko but humanity ya mweko kijite mutuma aki launch
nontu kito ikia Gen Z, but nontu mutuma no chidingi ikijana a support. But about kiama kwiro ikia Meru te kia Meru. Jau utampa kilikithia lakini tuite na mbere. Tuite na mbere nontu maoni yaku. Yes. Tuye kiama kia PNU. PNU kiumite iko. Every leader okiama kia PNU except one ni Munya. Munya noe Mumeru. Lakini kiama kichiari mweko kiama kito tikitala kia Meru. Tuye kiama UMP ntena kulu yakyo, but biama bimwe biyite nontu bwa siasa kura abangi biama bionde bya siasa biyite kenda mea kwena biama bya true, kwena biama bya uma na biama bite bya uma. For example, tombombera UMP mea kwena manto ya mote mea kwenganayo onto itoko mea ni umona ya yariko onto ya MP mea tutetala ekiama ni na ofisi ya registrar ne kuwa registrar biama ne kuwa ne kiama ni ndena kulu iriko. Okay, so tuchoke ke no peu ndene Meru ikyo kiama kikugunia mu Meru kwe uge bwa medical ntore inya agitana mbere kuruta matemo ya siasa ndio megithe uyukwa maoni yau ya organizing sec wa DCP. Number 1, oni burankera ntore na urite nyakithai my dad mweshimite sana lakini na urite lintore aturairi kiama 2022 aturairi kiama kia UDA. Kiama kia UDA no yari kielelesho dene Meru County na nuwa tuendaire kiama kia UDA. Lintore ana baingi na aspirant baingi ibaurire patonere akio na tuina lintore nchoke mbere lintore kintu kia mbere kiama kira turairiti dene Meru ti kia Meru kejite otoendia bire bia tomato endieri nimbi batu mwankatha ime itoachanukire turi a Meru itoachanukire tutiendu arengi lenturi ote arengi otoendia lenturi ote arengi otoira twetire ano ntito amenyere owe kututa turi a Meru lenturi riraronere kiama kiraria amenete no peu kiokira na ikyo kina mizizi au kirona kama ikama kanini lakini ankondo mwira te kama kanini kiama kinene lintore kiama kiu kinene ikyo gitumite okethira wina mizizi ano uone no ntukethira ti kinene otikiaria na kiama kia no peu gete otumiro nini mbondi kiama kia no peu ke support mu Meru 100%. Kiama kia no peu gete na ubaguzi kiama kia no peu ke very strong. So lentore tutienda batu atoendia lentore tutienda batu turi a Meru atubuide bura atubudire 2022 tomuthiata tukiwa imwana turakini kaututa
na tuthiatite kiama tutegere inya mirandire thirikari ithirite kilenga mbeo mbithi inya tukiaririe mbeo mbithi kwithira igitonya CIACENE. So one of the flagship program ni ya Governor Tush Cup nkenda uruta moni yaku yigi mutaratara atuthirie mantu ale nturi mbere atuthirie mantu ale nturi. You have made your point. Kwina meankwenda kwina meario le nturi aririkie tukaithia twicoka u indi nkenda ithira ukiruta moni yaku yigie mitaratara ya thirikari ikonie kugwata mbaru mbeo mbithi inya gukiria ciewa na ingi ira ukone aka ni ya bata kirembe mbithi inya ukiaria uri muyuthi onde ndene ya ombira about the governance tush governance cup mostly ni develop ni ira ya kusupport vijana ira mutuma kubwithio. Actually mutuma na tiete vijana ome baba ingi sana na kabankari facts na kabankari omabura bureo. For example, murega UCCM ayuti ari secretary wa alikuwa ofisi gani before apewa CCM. Kuna ofisi yari ara then county assembly ofisi ira ariri murega ejite kwa CCM wayuti ofisi ira ari kiarere kwewa kijana ungi munini kana ina miaka 10 miaka 30 murega endelea kwa CCM ofisi ira mure andre over kana imukuru miaka 63 akanekerwa kunti weikuwa kuri vijana indi utikone aka mitaratara inya ya gukire ciewa iri njira ya gukire vijana nontu baraba kugini ontu mtura kugunika kinya bia wabiu aigunika muse tikijana baraba ochetha ni dene inte kurega baraba ochetha ibo ochetha but kona bia wabio bura fight ari mushindi no na akewa tumbi. Yes, sawa mushindi nuona kingurumania onde kwe mudharimi kwena gento kwe mudharimi kwena gento kwena mushindi na ambitani kwere na mushindwa so kuwa ni aseva kona kewa kiu ambitani kwere mudharimi example it's not fair example utombo mbira atiri iyo inaitwa governance cup ewetatiania erita ke mushindi itikera yeyetana yeta constituency etikani karamawanda ko beto chedra ni makaurongo baita bachedra ara ura mushindi tikuria nwa fight kuona kewa amushindi ura kare akuona mushindi akikataa kupata hiyo sawandi bando tutathiria cup and of course imeisha na already nimeahidi nitapeana na bando hajapata bando itathira moche bando itathira indi no tutasikizana hatujasikizana ngukuria kiuria nguchetha muchetho muchethe uranda chetha nafaa kuwin hii simu nimeambiwa nishawini nafaa kupewa ama sifai kupewa indi na muchethe utathira kapu itathira kana iguthira nithiri niri kugwariria nithiri okay tukiuma kiri yau yegie michetho tutegere mawirane na ni mawirane yegie wakibwaga rwe rais nithirite of course na mwangi siasa muno nkenda wikwa moni ya weweri mbembithi yegie mirandi ithirite erina mwanki jo mwingi jo gisiasa muno rikaranya mboto yakagere upinzani Meru inya ba DCP bakimeneria wakibwagaro bakiwa itina bata kiri mukari wa Meru nyani nkuria atiri kiuria giakwa inato akirwa
Tiango pinga maendeleo ya gavana Mutuma. Kiuria giakwa inatugakirwa. Lakini tugaitura mwithu twakirwa ngaro ya rais. Iku nyangerera retu. Number 1 akibwithie mantu ja uti atongori ba Meru etaba ya bakarindi aba ile bithia bera ni unku karo na. Na tia kwende ngo support baraba itoria. But tukiagirwa ngaro rais ituithire turi aware mahali inajengwa na vyenye kunaendelea. Tito ambukishwa dhiri tuirwa ni hivi kunaenda. Yeah. Na nukumenya jama inge barabara the other side of the Garu rais mbia tutethia byo turi ayuthi of the view nukumenya uti mbongelimbe wakuga mumero ugire mbongelimbe ni amurimo na gantu ka project kakithithua gakiongelwa nonto gutena naraka okosea nonto budget mwanya yo gintu mwanya nonto mutuma moyuthi ri garu rais yakwa imbikethire kigunabyo moyuthi garu rais yakwa ri ukethira kwina moyuthi kwina youth beta ba barie aragaru ne rais bethire ibo bakwithira bakirita ngwe kuo at least better sana. Of course what kama saindi kithato tethia moyuthi thaire iaro rais yako iri amutethia atotethia moyuthi ni te kumanisha. Yes. Uti moyuthi otethwa ndene Meru uti moyuthi ena Kyoto ndene Meru ara in the sense in terms of kwithira ndene Meru kwina twanya to twingi turatweri tukwanauzo itwanauzo twanya tutanaunzo but as we speak antu ibandiki na twanya turioto yuthi kwandikwa na barabandiki ni antu baba nene inde inya ki cabinet joe karwetha inkona ni ndamu impolo Elias Murega inkona ndamu impolo kwimbundi jathondekirwa inkona shiri na MBEU impolo thirikarine. Of course tituinde turi ayuthi tumbike kwithira tukewa these few seats nonto nibikai tituinde twithira turi tukiona twanya tu inde kuri na bara na bonete munya yokwithira bakiona twanya tu na bai na mwimpolo inde nanga umbelesha mbelewa inde nitia wengo kuga ankoire moyuthi ikuma mwaka tu for example ikuma mwaka miaka 35 ura kuandika wara ura mtu miaka 40 50 miaka 40 50 tuina chairman tuina chairman wa youth pa Meru kitikira rero ni ating organization o county then ya kiama kia ni kapama ni kefama ni gan ile ya launcha wanjusi tepa na moyuthi ou tura expected tulikuwa tuna expect sana akuwe kiti ya njuu somewhere pale giti ya kirego either CCM tulikuwa tuna expect hivyo sana itura expected na handi ya Mutuma kwa handi yake na youth and I was there duke MBITHI duke MBITHI then the leaders bonde ba youth ba Meru I was there the time wa December duke MBITHI atakuwa mtu wa kwanza kui support na no kumenya ngitegera ndio kuona mantu jara yonde okuona yakibwithika ndene ya mantu jara yonde akubwithia mtu mwithi no afaite kwithira ena oga no afaite kwithira aena
ni gitikia mbere akibangana ke story ira mandu jara yonde witoria indi kino tio mwenda to be fair kwina ari miaka batukarakia uma mutharimi kwina mitaratara iki kabatukarakia uma tiko tweka imukuru o miaka 50 o miaka 4 o miaka 60 no kwethira ke organize everything ire kuendelea ro muyuthi aetirara muyuthi onekana onto wo kuonekana no unafukuzwa katwari o mabura kuri nkorie kioria gukiria shukuru cia uteana obundi ni njira ya gukiria mbeo mbithi. Yes, of course. Kwithira kuri na mashindano ya mubira jwa maguru ni gukiria mbeo mbithi. Yes. Na nde menya we insist twanya to political positions. Nende kuri kioria mutharimi ankuri kioria. Kwina yangi ore ondo miru bya kiuthai. Ondo miru bya kiuthai royongetia. Kithomo kia uteana obundi korumo irio bya kiu. Okay. Tekura kuna tofauti wale yako ina gintu kira kugire na kwire na ore specify sana on political position kiri mbithi indi kwina tibonde ba siasa ini bonto nya tukiambia wewe muzalimi ukanoa as tekwari siasa dikera kuri bange mbithi dikera no titonye siasa bakwenda kwithira bari into tofauti kwina mantu kwenda kwereza tieti siasa no kumea kukethira ka mewe to for example wa ungi kanyiri no kumbe leora nkuga kanyiri lakini oni nte korea ombikia rora skuru onyiria idio bya rojo na oke na mwanka wita na mbere kwina gintu nkumanisha na kwina gintu kuo tambelewa kabisa no tangwata tina thina nabo hii inaitwa kuthomethia wiki na nini because mbonete sawa na sponsor twana na to skuru na iba kuthomera obundi kwina antu bara kwina youth bara patifaita wikua skuru Kumuthi ade batiota skuru kwina muyuthi urareketie mathomo kwina muyuthi urana degree kwina urana diploma aenio uyo tampeleka wapi ore arire mantu ya employment. Yes endere dikirani muyuthi ura aina diploma na aina degree muyuthi ura ina wa muikia ikeu irubia keu ni chai no choroka mukundia thai tha monja ri agetia siataitisha. What do you mean by gukundwa choro? na maanisha hivi ndi maanisha atiri onde muyuthi tiombe tauntumira boni aranga ita mutu jwa rojo yoke wita na mbere onde na kithomo giako ke diploma we nde yara ura nkundio choro boro kire ta monjo otinkundia so mboni munda ura kaendelea kurima mwankambo na machiara yao yakwa so ngava na mutuma atekuona ndombe umbithi baraba thirite schools baina batina ngugi by idlers. Of course, and take a dispute the not only in Kenya, in Meru, but kire Kenya onde kurina na niyo ya tuma mbembe jenzi. No, lakini bigo tuma nkoro tere meako kugatire baraba ocheza mibira baraba ocheza mibira ya mauru mtora ocheza mibira mauru araura kawinganganira ona gantu karako kaitatia kamutedi no ntumuturo rende na diplomeke na degree yake na kewa kana talent kana gift. Yes, nedi na kwenda itatia yokira ora mo yokiria itiremo okira icheta mubira ande ibondungua. Of course I don't dispute the argument ya the unemployment crisis in Kenya na in Meru. No, lakini yankore menya dene that should be addressed
by every leader in counties, in county level na inya kiri national level. Indi bitigiria to tegere na tugichinchia ngea to tegere na bu kira yuko na kana ya nkujenio kiri thirikari ya county nayo daika kuwa akari kumakangeta bakiaria manto ya sisi maranya wa legal affairs ni tabu gweta na mbere kintu kira nkona ndene kangeta non tuku kwethira ndene ya wandingi ikangeta aki pakuringetuma. That means kwena linda o hiyo area akona vitina na maranya. Nonto tiabo nonto kwethira ti wandi ya kibiritia, ti wandi ya kirua, ti akarama, ti muthara, ti mikindori. Nonto ukate kuringetuma ti municipality ikangeta age bakuringetuma akangeta waichi maranya. Mukurura ikangeta kana muthakora ikangeta kana mukurura ikangeta kaichi maranya na muichie ate muichie. So au atigatika maranya na leaders pau kwina gantu kaitete ate kwina gantu kareo lakini ndene ngwitura kai weka irangranje. Yes. What do you mean grudge gatigate kao nao tendo manisha atire kwena grants no kwethire tia kwende komenya but puran komenya story yeu na ibi nda kwa example nda kuria akariba kangete iba kutheta nonto antuba karama wanda nonto antuba kinja wanda ya kithia thwana bati kutheta etimaranya utengo ya wito ofisini mitandaoni ari nonto wandi ingi tionde dene Meru County itikutheta ikangeta kikutheta ibyo tumankwira atiri no kwithire kintu kiria araura isiasa. All right. Na tukiarĩrĩria mantu ya siasa tutegere kuibangania kwa IEBC kithurano kinini kirikitie gukoroka na narunya kiri magatheti page 6 ya Daily Nation tugwethete tukimumurika Erastus Ethekon Edung chairman wa commission ya IEBC narikitie wikira kirore na hakikisha 27 it will be free, fair, transparent election inyama ya bamwe kwethira bagiokie ciuria birito yeigie kithurano kinini Teresia Bere North na Malava indi mbeo mbethe batashumiririe kuthurana mbere na kura kungi kwari na mini polls kana mbe election ni tembe mbethe ba ukinyiria mogaruku inya mitandao ya kinande ni bukwethira we mutongeria wa youth inyanteresha karama bukinyirie mogaruku bukiolotera nara kuri na kuremerwa na kwethira mantu atiagirite indi kidogo kile mantu ya kura na kuitoria shiribi kwambiria kurua why not wikinyiria kirendebe mutharimi nukuona kintu kira nkenda kwira MBC kikia number 1 iba yiri juu sini na ofisi cheibande. Number 1 ni ofisi cheibande. Ofisi cheibande is iba make sure na thirikari ira ikuthai ba make sure kwea no boy bande biweta mashinani no tukwena muyuthi ura ari araura na atina kibande na atina fair ya ukinya ofisine kwa kibande ayukiri kibande. Number 2 kwena itarirare hata uka kibande na around 2 months na 1 month dai muyuthi aritaka register kibande akaria 3 months to 4 months kibande gitireya kiu kionkienda kumenyithia thirikari
ba make sure ba bwethie ni ya haraka ara ibande bika register wa bike ya spi before tukinya 2027 no to mostly youth iba inji tolete ko kibande ni banji tolete this time 2027 kuringa kura pa yukiba baombe kwethira bakini ya period ya ibande kumira kutuike kanya kararira mu youth ya register kibande within 1 month aina kibande kyake na ntuba high BC na wabethire ba mashinani mendie tiriro yo kibande weto register kura na kwe gintu kingi kithiri number 3 okay moringi ura mtora ofisa urare akoregister kura naite boma kwa boma it will be difficult naite sawa sio kwa boma nete ke nearest either school ama office chief office within non to number 1 da yo tetu kirio kidira ikarama ward imurire kidha imitigane east imurire na mikidori so kwena mtora atiuma mulai tie murire kwena mtora atiuma kirima na murire kwena mtora atiuma mara aitie mikidori so failure ni high BC tia Gen Z kana nduke mbithi iremiko kiambi kuringa kura na ibanda kwethira bitete atia bitirairo okay kwe aspect inge ya youth ya sene nione amantu igi mitandao na nione mitandao ya kisasa aba wengi barendo mitandao ya manjenzi nontonio muno bautumira baba inge barethi muno cio 90% of their time kire ontuko kire shughuli hapa na pale yonde baredithia mitandaone biashara ciao baredithia mitandaone ndwari ciao shikirukira mitandaone na baba ingi bao they are very ICT literate and so on yegi mantunya mitandao ya kisasa AI itumirwa muno ni MBEU MBITHI ngenda utaririe the danger ya mantu ya AI inyakiri siasa nonto bwa propaganda na mbicha kwa generated cia ya kara ya uma na tioma yeye manto groundine kumbe manto groundine ni tofauti kumbe ni mitandao kinande kabwithia lukumba minkwenda kwira atiri agency vijana yuthi tha itumo na yuthi ya mbere menya mbere wetaira ugerwa ni ukufaita ukarika no ntutina knowledge kara uketikiria lakini thai muyuthi ariro ntu aitikiri single pande but na ya na make sure nende kama yudhi acha no kire saidi kotika otikintu na kuthoma saidi kotika otikintu umwira aria uguritira proof yake so indiguro itada yokura so mitumire ya mitandao kinande nonto my concern ya baba inge ni otumiri bwa mitandao on mantigi propaganda AI generated images ikethire giativia barabara mbeo mbethe kana ike excite emotions shembeo mbethe kumbe mambo kwa ground tibu ni this AI generated images cia within mbere propaganda nonto baba inge mostly mbeo mbethe bate groundine baba inge ba mitandao ni akinande na AI ni utumika kwithira yatithia na ku excite emotions ribotira iraumire ruarua yeye utumiri bwa mbethe kwa akora kana kwa goons tuigite goon industry musiasa akwethira na goons ba ni case in point Malava
nara kona nkujanio guns nara Seth Panyako akuga akuri na guns Dakwa akawa akuri na guns na atongeria bakaithira bakawa tibatwi thirikari kwa tibatwi upinzani bakawa tibatwi ni bao na ni twabonere groundine otuka utumiri bobo ambe mbethe bobwe na kinya utumiri bwa mitandao bobwe igi siasa nya tokereria ambe mbethe CIACENE nani kwena untu kwenda igukwira mbeu mbithi hiyo story unaona tia kwendi bati active as we speak wako active no tumba kwithira wetumairwa tumba ni kwena mwanya ya melese atia kwena mwanya yo kwithira mea for example ruga ba utumirwa mbembe itumiro enguns ira utumiro otenguns mbembe utumiro by wakona ile knowledge ni kama tuseme for example ombo kuriario kona muyuthi kuna ganto athithia agutuma mitandaoni hiyo kitu inakuwa fact na still ukifuatilia sio uongo na sio nguns is true muyuthi kaumire saindi na kuringana nawe guns no gun understanding ya gun no ntokireo ni gun orao kama ta madhaga uita kwaraga ni misemanio ya siasa sidio hiyo no ntu ugethira tinguns ugethira for example ile kithirano kira kiari mbere mea still bari guns ari unte atia okay sawa indi nacio ndaka cietu ni kuthira nkona ni cricket ndaka inya nyuma ya thaa ithatu bita wa KABWI mutharimi indi mbere tumaroka nkenda withira ukiaria kiraita wa ugambi bwa kubumuthia kana na ke moni parting shot okay kwina antu tutigwatire bwega about kiama kia MBEU nombitelire nkwenda kuthiriria kiama kia MBEU bire mutiania mumeru na arakwonde bondikira bari baire turingire kiama kia MBEU ndebe na join kiama kia MBEU ni ukujali mumeru MBEU nio ina good leadership MBEU uteura MBEU is strong ugeto kachua wiro kiama kia MBEU ikiama actually kiama kia MBEU nendikina 4 years kikwanjiriria as we continue kiama kia MBEU dai national kikethira kina every kikethira kina MCAs MPs governor senator women rep na kithira kiba supporta fully. Number 2 nchoke rutererwa karama bere antu bakarama gintu kimwe karama itwatanire twarie sauti imwe ya ntiri na nchoke mbari de jensi mbaire gintu kimwe karama twatanire turite ntiri mutarone nontu ntiri ekwaruka mutarone ni aremero tukamatira mirio so thai itumiukirie tumirite mutarone tumiukirie kenda yombo tukamatira mirio
2027 beji tendene Karamoan na nyatha inde on ground kuromba itike MC Gen Z wewe ukikura na wingi pungwa tembaru. All right, thank you bwana Timo na nonto bwa kanyagaku na nonto bwa kweya kwarani na batwi kiri Meru TV ijo karendeka shetu mbere mutegeri mwende ni bwega. Thank you very much nonto bwa kuthura na kuthingata kiri mitandao kindande Facebook @ Meru TV Kenya, YouTube @ Meru TV Kenya. Tugita na mbere kwariria mwerekerajo mugongo na kuibangania kwa siasa na biama ikanie siasa cia 2027 na narua tukara kimantu ya MBEU CIACENE turina muyuthi ni waitonye tiken gurumanio cia siasa ntere ira cia Tigania East ni wadi ya Karama inkwendere ntuko injega mbita wa KABWI MUTHARIMI ntamiso ntakule.